Halo Yesu. Habari bwana. Habari ya mbinguni huko. Yesu, unajua mimi nilikuwa nauliza, kuna maombi jana niliomba, nikaambia Mungu anipatie gari na nyumba ya ghorofa hii mwaka. Yesu bwana, unajua mimi nimekaa sana, hakuna hata kitu ambacho niko nayo. Sasa nilikuwa nauliza kama Mungu alipata hiyo report. Kwa wale ambao watakuwa matajiri mwaka hii, Yesu, hebu angalia kwa kitabu ya Mungu kama mimi niko ndani, tafadhali. Yeah. Yes. Asante sana Yesu. Naomba uangalie mimi tafadhali. Na kama hajaandika kitabu yangu wale watakuwa tajiri mwaka huu, Yesu, ibia jina langu hapo chini, andika chini. Na weke tick Yesu, kwa sababu sasa nimechoka kukuwa maskini Yesu. Asante sana. Asante sana Yesu.